Sebebini aytып koydu sizlerge. Жақсы kılıp düşünüp akıla. Андай деген talaş tartış болбойт. Mana özüңөр шайлаған Коргонбай уулу Жусупбектин mana Мирмахмутов айылында Аким деген палванга сөз берип койгон экен. Ошондо өтүп калсам мен силерге палвандарга улак кылдым деп. Көпчүлүк элге эмес, улакчыларга угуп агыла дагы. Ана ошондо Мирмахмутов Гүлистан айыл өкмөтүгө улакты чыгарып берем деген сөз үчүн шуну сүйлөшүп туруп мына улакты чыгардык. Азбы көппү соруну бар, тийини бар. Муну сүйлөшүк бардыгы жакшы болуп бүтүп атат мына. Эми ошон үчүн мен ондой эдем деп эки жакта келген алыгы келгендер талашпагыла. Азмаз жол кой беребиз. Угулуп атыбы жаңы? Ошон үчүн бардыгыңа сорун жетет. Узактан келген биттекте жоктолот, бардыгың жоктолбойсуң. Анан кийин катта улакта Жусуп өзү айтты. Чечтөө айылда деди, чоң улак берем деди. Ошондо деди, бардыгыга деди. Жоктоймун, жеткиремин, ошондо бардыгыны эме кылам деди. Ошон үчүн азыр кегиче, Жусуп кегиче өзү ачып берет. Биттекте сорун коюп турайлы. Мунаса кылып чогуп тургула. Анан айтып коеюн, мени пелим билесиңер, мен орустан бешбетермин. Жипке сасаң, теке сасаң, оора болобу келер. Колуңдан неме келсе мен бербеймин. Башкасын алып келесиңби, эме кыласыңбы? Мен алал өткөрүп берсем мен эртеге сөз эшитпейм, элдаста жакшы жүрөм. Ай кече мына мындай кылды деп. Бардыгың эркексиң, турубу? Эркекче чапкыла. Кече көрдүңөр терминде. Kim jipke teке sasa katın dedi, bardın 10 bin de katın olmadın abi. Жалган bu. Şonday nersege barbayla. Жақшы kılıp durup, kolu menen alıvergiler, men 58 kilo, 60 kiloga jetkirmey, topozdu soy verdim anake. Hazır, ötege ayrayt o musurga. Bir eçki, kaytışı 1,5 pul menen başlap durayla. Çingız, o naka taşı ver, o etke. Taşaganda uğuğuna toktatırsın kız. Taşaganda ona norak taşagile, mayaka kevegile. Maşinadan ötüp getip taşasan sorun bermeyim aytıp koyun. Ana ne? Toktatsın kız bana kaydıra. Kim jipke sasa, teke sasa, cebe olsa müzonga salıp kayırıp kesse, ulakçılar özgürler etkili ana Çingız sen aytıp dur. Ben başka hiç kim dişemedim sana. Yemek kıldım. Çappasan ama şunu karaptır. Teşe verende. Jogarı musurga bir eçke. Hırısta ketdi. Birinci sorunuz Çingizga ketdi, bir eçke. Jorgo 1,5 ming so'mga hırıs alıp ketdi. Bir to'g'anlar. İçi barrağını solup kelyapmana guvoh olup turibmiz. Mana ki tezroq xabar olib, terrorismo tilagini bir bildirib qo'y. Usbekenga. Assalomu alaykum. Dedeyiz. Ona deputat aka shunday polvonlarni boshini biriktirib, sizni o'y berib o'tayotgan. O'shanga O'zbekistonda tinchlik bo'lsin, ha? Doim shunday Qirg'iz tili mamlakatida keragiga janab ovqat qilmishi bo'lib yuraversin. Allohu akbar. Senga rahmat. Yana baralar so'rar, omadingiz.
Mana Kudayberdi polvon, Noqattın en ataqtуу, elдің кереге, намысыға жараган жигит. Ылдыйга мына 1,5 миң сомго ташады. Депутатка калып, енді депутаттын иштери жүрүшү, оматы келип, elge кызмат кылган депутаттан болсун. Assalamu alaikum. Şol böyle gelgen mehmanlar barыңыздарга бұл биринчиден ден соолук uzun ömür бүгүн мына Көсүбакаңыздагы жакшы мына улап берип аткен ушул акаңыздагы жүгүлөс менен тынч болсун, өмүр узун болсун, ар дайым ден соолук болсун. Ушул Ырыста кетти, ырыста кызыл тейтин болгон. Алдыға egen, ötken ulada çempiyon degen bir pul bana ikinci barasını soğuk durup yana omat inersin çoba o. Böyle yaşmarlar çıkıra. Mahmut Özbekan'ı Taşkent degen otoda bana 3. barasını soğuk durup ki eçkiga. Bu. Kana farkatın? Ha? Улактан ярда. Kana farkatın? Kemaysin bu farkat? Ha, şunu. Aylantıp gelmeyecek taşa. Daniel böyle kaki. Daniel boz. Dördüncü maranı bana. Şuncha tomosha bergan akalarimizga, uyushtirganlarga rahmat. Rahmat. Ot Ahmad Lodiki ekan. Tanyar 1,5 saldı. O hap oladi ekan. O'z Ahmad tarafida. Ahmad Lodi maran. Etke, yuqori marra etke. Ödürünü oynayın. Hangisi bir yarım bin. Böyle sorular çekerek korkma oldu dostlar. Doğru geç kayıtıldı. Kayıtışı 1,5 son. Gala em kız başladı. Atlar em göğüydü. Ha. Karı geldiniz mi? Normalde 60 kilogram ekan. Karı, ulak atsın mı? Yazdık. O karının atını cavusmasan, bak. Atlık, içine gel. Doğruldu. Doktalar mekin, armanım benim, aktalar mekin, ölsenge gana. Doktalar mekin, armanım benim, aktalar mekin, dokta qarındas, жүрегінде бас, dokta qarındas, жүрегінде бас. Берсен айтпасам, көңіл ашылмас, берсен айтпасам, көңіл ашылмас. Dağı bir kızıl teyti bolğanda getdi.
Aşeke taşa. Gel oy. Gel. Ot kimiki? Ot o'ziniki ekan. Oting nima aytgan? Po'latbek mana turibdi. Ot o'ziniki ekan. Bo'pti-ku. Bo'lyapti. Ve birbirini olayla. Mana chiroyli O'zbekistonga bir tilagini bildirchi. Çoğal qo'shilib olib bordi. Direchkaga. Chiroyli uloq qo'l. To'ylab ko'p bo'lsin. Mana şu adam Çeşme'den bu keltir Çeşme'den tuttu çok da koydu. Ha. Ya. Jogarata. Jogaraydan. Nizam. Ot kimiki? Uluq ot kimiki? Sultan 1,5 ming ақшаға салым. Orolda İmet degan akasini oti ekan. 11-marta. Buga kattasini bir bu Noqatrovni saqtagan Ablas polvonning bolasi. Ablas polvon. Noqatlarni polvonlar aytishadi. Deganlarni polvon bitta Ablas bu. Oradan chiqqan emas. Kattalarni bergin odaga tashlaganda bordig'ini. 10 ta katta echki bor, serka. Жастағайда улақты таза көтерген. Апар насып. Olmaz. On 12-ci sorunga geldi.